Sa ko ta lang sawah ya man. Lain hindi ka kaji. Lah salah ko nangan di giluan. Pagun salah ko nang di. Ako dyan ang olok ko, balik ko dyan dyan maksudnya olok ko dyan dyan lain, balik terbalik ko lain. Mau kan dibalik. Banget. Tinggal balik salah sore. Sing ngopo ke man? Usahang. Enggak ngene aku ora perlu ora balik. Tak nyilih motormu man yuk. Ya motor mo di pa. Nang omah lali enggak tak go. Ay, alasan mo ulit kabanihan bela minyak. Ngaku Enggak makin serius iki aku ora balik. Cukup banyu. uli mak siap segala sesuatu nih, makanya Wis kadukes lagi selak sore lo man. ya kado deh. Lu pak, balik ke luat ya. Ya oke man. Balik ko dyan dyan luat. Aku tak balik ya man. Yo. Alasan gawo. Ang kerja. A few minutes later. Lagi lambah nak. Aduh, manum cok. Ini han. Itong kakong ya, Pak. Wis man. Di pa motor eh? Suwun. Wis tak balik nang kono. Kado di balik ko dyan dyan. Gak ngerti nih bojoku senang sawah man. Ayo ayo. Tak balik ya man. Yo yo. Ano, sawah man. Beninihan. Allah. Kepapen. Bah. 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 Woi, Apa man? dicepetin ko. Dan saya mau kelemu-kelemuan ko kena. Apa man lo man? Abi si opo-opo meneh ya kepa jenola. Kowe kan balik no mon. Iyo, kado jak makai. Kan dibalik no. Terus? Kan balik. Iyo. Balik kepa maksud ko. Kan dibalik maksud. Lain hali balik ko kajilayin maksud ko sa. Aneh nih. Oloh ko, lain hak balik ko. Hindi mo Kita balik kayak kepiye lo man? Iyo, hindi sa terbalik gelak nih. Ah motor balik. Ni ko maksud sekali. Ni ko dang sosok. Pagunya ko, salah ko api ha mo. Sa ko ta lang sawah ya man. Lain hindi ka kaji. Lah salah ko nangan di giluan. Pagun salah ko nang di. Ako dyan ang olok ko, balik ko dyan dyan maksudnya olok ko dyan dyan lain, balik terbalik ko lain. Mau kan dibalik. Iyo, terbalik lain. Tapi lain hak balik ke kaji lo. Urusan Mbak Arman kan gak nang rampung. Nikus main yang Lampung nih sa. Kan ko ulo ko balik ko lain hak terbalik ko kaji. Hindi aku tak bablas nang sawah. Dang lagi ni ko pakai motor ko niya. Ngurus aku orang sawah. Wis sore. Sa ako.